Muthenya barigishi tha mugwanja chiongo chetha murithiri wa Meru TV na nkirigagira kura kunde oguturaitha uri ntu yaku nithiete na mbere kwagira thiete na mbere kuwirirwa urithiria bwa TV ya kwira wendete ya Meru TV ni mate ITV era yethiretwe kina mbere kwegitamba na wetigirika na twerutaniritie ma gutigira ati itukinya ngire tukinjaga nkuri enkwego gutigira ati itugushwira kirahe kubatara na ikengoka menya bura nthiguru ethiete na kinya mwerekera wayo itha mugwanja chiongo chetha kagita ka ndeto cha Meru TV tha mugwanja kagita ka nthekara tukwiraga ati ndeto chetu nindingere mushumari utigira ati indeto shimbitigirie indeto iko kumenyithia na indeto shina kiguni kinene kirego kawethere bambetaga ni Faminas wakimathi ndeto cha Meru TV tha mugwanja ikambire kagita ni gaka Asheri ba Reboi Primary Bori ibethiretwo wakibu magiria na wakaira chibia ECDA gitumi kinene baugite ira chibibi ibethiretwo bikithukanga na gutema kinya mathomo ma ana babago methirwa mari na thina inene kagita ni karabethiretwo wakibumeria na kuromba antu bawendi bwega na kinya ntongole ciago utigira dishi kwebumeria na kuwatania nabo kengo utigira ati iba waka irachino kaiba kuthirikira murandi uyu bale amwe mwandiki wetu wa NTETO Gakiwa Mutegi nawe na riboti ino Ileta njira imwe ya gukiria kithomo na kuthiria thina ya arito kuthomerera chini bithu kwa aciari na arito barabe na gume kuma cukuru ya primary ya Ribui ireri wa ndini aruirirwa rere bebumerite wakira arito baisindi kirachi Skuru ya Ribui ne skuru enkuru muno kuma skuru rete amberere ni skuru enkuru but netonete that Ribui nyaga gatora kakara gatora kakarija gatijike ne muno nande aganiura kwe maiga maingi bantu ja maingi jara jaira tukone jo tukurukira nonto nande skuru ene enkuru muno ke skuru rete ambere yandene tora rere but nyoke jo tegera totinya secondary school inge ke wa secondary school batu totawe secondary school nande aturi bantu reje ibairitere ba auga kabambe ba ke kirasi kia PP1 ukaja utagera nyuma yakwa gwe kirasi kireo kirasi giki kyo kithoma waniana ba PP1 na ni kirasi gitikaribuaga bana tona rirana baguta kuthoma ku betho nyaba kine na impio mara bakugwatwo inyi inungu nonto kirasi gitikorogeri na ndituga tugetera thirikari tutethia ka akariba ntura ya Ribui bambiri initiative ya gwaka kirasi kiao nikyo kinarwa tukari na ground breaking ceremony kirasi giki kirasi kia samani mono na twana tukuthomero ni twana tura status na twana ni ibu nene mono as the stakeholders na BOM na kinya arumina iba skuru eje barabambiriria guku twana twambirie that initiative twambirie kirasi giki gikario tatu ina mbesha kirasi kirana barathoma aja kirasi kirari na mpio ana barara kutetemera kuru okire beja no gutetema na soni yetu ni ira kwina mwito impio twingwa ituciumitie mono nkurukia ciari babiba kuromba thirikari ya county na antu bawendi bwega kubatetheria kwenderithia na muradi uyu wa wakairachi biraba kugabiga atetheria rito kwithirwa pena hantu ega kuthomera katukuromba endi weki wega bandene Meru especially nya county government governor wetu arale itujeneje nendete mono kutetheria rira kwina maendeleo ndene ntura itukuromba tutetherio nikenda kirasi giki gikomba kujura na kirasi giki kiojura menya stiu tutathirikirira sino kuona gwe kirasi kingi gitigere na batuka tugita tutema matwetera twijwa gutethwa katwija tutetherwe twenderete kingugi yetu ito tutegere ni na metho jaki yao kawira nario ri itugwita ikenda ugatutwaria gwaka irasi bibi kinya our county government honorable madam Kawira Mwangasa kinyawe nture ni awe ni eburi na bwirite kwija kinya ja tuonere kirasi giki kenda ona oramba gututetheria o kagitani gakwa ciari baba bakuromba kwandikirwa arimu bakuthomithira chibibi bya ECD mwarimu wa ECD kabatwira kwandika kumaria batwire nande au ni thirikari bwire kwinyeria bwega muno nonto au nio kwa mwambirio jo mwana ko machukuru ya Ribui wa ndini aruirirwa rera nkiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi
Iboyega nuntu boriboti enu ya kugaki wa mutegi na mononkro kiboyega na bwatongore bakainambire kwa bakibu magiri muno kirimitaratara teno ya kuwatambaru kithomo kwegwa igikagirwa kiko kithomo ikendelea kuthinambere kwegwa ikiagira tukerekana na riboti ino ga turaithirie konge na kuora warombaga giti kia ubunge kia Isiolo ya Boiguru etawa mwenda thuranira na ethiritwe akiendia kana kira nkuruki ya aritwa barabara ethiritwe bakiruthaga kigerio ya KCP secondary nkuruki ya 110 na ara ethiritwe akibaira ukurukira murandi wa mwenda thuranira foundation na ara kuringana na Halun Maikilu ora imwarimu munene wa shukuru ya Mukarangatini ethiritwe kinambere kuyira untubobo na kiuga ati alimu kanari to baba bethiritwe bakegunikaga kumanira mutata oyo wa nchamba ino na arankurukia ethiritwe akiuria antu bange bawendi bwega kuinambere kwa bagitethagiria ana barabata kwebombera muno barabumite mejieni etena wotu bakoria bishi kengo bagatigirwa ati bakuthina mbere na mathomo mago. This year alone, Mr. Mwenda has been able to sponsor the students you have already received is 110 students. The 110 students is from diverse communities. Not Isiolo alone. You have the people from Turkana, the people from Meru, people from Isiolo, and also the Maasai. So he has been able to give the school a very corrective responsibility to take care of diverse community. We are really privileged. We also thank Mr. Mwenda for the effort he has made to give us a van which helps us to ferry our students for tour, academic tours, student visits, teachers recreation. So we are very privileged, very happy. If you listen to them, they are very, very encouraged by the work Mr. Mwenda is doing. Mr. Mwenda will be a blessing to many in this community and the entire also Meru County. We are very, very happy. So I would like to say that a moment like now, when there is no money, Mr. Mwenda has been able to cater full scholarship for these students. CHIA ichethie na mbere kuwikimataga kanisa ni ya baptism irindie tunene wanda ishigo bunge kia igembe ya Boiguru na ara CHIA ino chethie na mbere kuwa ikimene kana ni gikundi kia ma MCA barabathie na mbere kwa bakimenagiria governor wa county ino ya Meru nontu bakuthina mbere kuwa kirega kubanenkera kiwena ka ward fund kigena kira Kiumbete kwiwa gikinenkanagirwa kiri makaunti maramangi kuringana nabo kigina giki kiumba gutetheria bo kurutha mirandi mwanya mwanya irabera ni ria karika gita karaba barombaga kura na kwa windi nontu burabwethiretwo bokiwata wambaru kinyana ashiriki bakanisheno bakiwa governor na kubatara kwiwa akinenkanagia kigina giki kengothi na mbere bwega bwa maward bukaina mbere kwiwa bukionekanaga mwandiki wetu wa NTETO mukiri wa Nkunja nowe na ripoti ino. MCA ba kaunti ya Meru batongoretu ni munini wa speaker Mwenda Alin ni baikinyete kanisani ya Baptist irere Indian tunene one kirima ketha ya kanisa araba kiari ni bona nete korea kwanirwa riraba kuabo kiraba kwenda kuma kiringa vana kwera mwangaza ni one fund kenda bamenya kuritira muringi kura ngwe na kureta maendeleo ntorene inde baba teweti ambese kenda baiguna bongwa MCA is back uturomba mbia ende wake mabwenderi manifesto na kuikuba abwende bakende kuliko kwa rina mtu wetu wa ngava na Munya uno wamberiria mantu agirikare account ya Meru Munya na ya kira ngondu na tunene milioni 25 ngava na kira itwe ya aka tunene na kira ngondu milioni 20 na tutururia ngava na kawira ri imbibi ita kira ngondu imbibi ita tunene hapo na denao hapo kwa ndari tangu isi onkawenka Moresi ya bote mora mno me ake tano edira to munga mona ake ja barabara kana te kuona
tomuka kutura roi bati bitu kuira kiu kenda ya bazu tona botu kuira antoba etu ino kone kiendelea na haraka ke wataneleo so between governor na MCAs nikienda uwe kutweka mantera kuwa ya mainge no kuwa barabara fulani etebui no kuwa nambasare no kuwa project fulani sibitare nini mantera atumbika kwa tweka mantera ambesha yatawatinirwa turo allocation ya to won turo beti yana kada toro beti yana moriza kera akachamani ababu abura milioni 5 weti na akaunti isita barabara ene kurime barabara milioni 3 isita mbasare wana tokea wa mbasare ato botetera sija kwenu lakini the reasons otembesha msie besha msie akamani besha kama kuma ofisi ya executive ofisi ya governor ato botetera keshire to shiro shienu ato lingatera to na milioni ile shiro shire to na kwenu le ikureke ikweja ikuitangoge na ntomokere ngavana Koira Mwangaza ngavana nareke mcheto na lietora mungu no ndo aria torongo na lietora ngai na waira na lietora ngai pero yake rwankingo ne yarakebi na wendo mwankini sasa wantu beto no ntombi we muntu omurungu tenda kuona daka na kamero kwa kuthangika thai mero ke kuthira mwana wa ayo ngamaka uwa baba otaka kana koromba murungu no kurombera banye murungu bane okuromba murungu okwengithia aya musio uju ana one no baba ke akwana kinyawe rio twerere murungu baba kana niabo kinyoke tumaira power sikari MCA baba ana bara gochoka kinyanga bana Kawira Mwangaza na prepare nyawe ani tuna challenge nene mno pasta weto rombera weto darima tero rombera dieto negotiation vireto kungen negotiate na aragero kante ngaba neto atonenkere muthien bakuramba thirikari nene kuria arimi baraba inyangiretu irio bione njou nonto no kabetete na mbere kurira ni mpara ndore mutungi ne mheshimiwa Mbruo na ndubetwe itumbirite muno nonto boju ito kangobori atire boto tethie kutetagia thirikari ra nene na njire kuambu no turama yau kenda ginya national government yumba kubwithia sheria re kombo tuma andu beto bari wendo bio mapema utegitare akinya njoku withira ni na maana ki mwananchi ngurukia ya mbembe chiawe Bwana Yesu asifiwe so iko kuoria sheria area ya national na andu babe national muntu naita ngogewe andu bari girio njoku itie kurira andu ya kuria nonto maisha njoku jatena maana ngurukia maisha cha wananchi keripotera Meru TV ndererindie tunene 1 mbeta mukiri akonja tukirekana na riboti ino nwarira chia chinge na chirathie na mbere kwi wiki onekana kagita kara mbesha irotha wa chia wa kanyomba ya mabati cia ino chiathie na mbere kwiki wata mwanki na ara kiri nyambura ino kurari na waziri wa uremi agande guruni methekari nturi gatiga tongore bangi kathumba ara bethiretu bakimenagiria bonene rais wa gukanyuma Uhuru Muigai wa Kenyatta bakimuria athina mbere kubakinoka boyega na arekane na kuthungira mantu makoena thirikari muno nkuruki na arabethiretu bakimuria atigire atina kuria ugoti kendo kinyamo kenyora wa irunguburu akaina mbere kwigwa akionaga gantu ga kuwirirwa ikagita kara ciaca ino ciathie na mbere kwikionekanaga kumata akagita kamathiko maura wali waziri wa kithomo muthenya wa icho tungi Professor George Magua na ara kwa ina tongole kathumba ario rais uyu wa kabere Uhuru Muigai Kenyatta mutongole wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga katika tongole bangi kathumba murithi wa ba mewe na riboti ino siasa cia gitaifa ni cionekire nendene arambira iukuriro tene rwa athi parishi ire gutongeretwe ni waziri wa uremi mithikari nturi kaero nafasi baremeru na bonde na orankuona oranjo mpo akua na ndo very frustrated ndi bato space parekana manto maingi mantu yendelee kuvigwa na kenda antu bomba kuona nafasi ya kuiritira ngui kutombo choka kuringa kelele after mieri 5 after kuringa kura it is not sensible na biyo kubetera utotwira ending game nimbi
sheria nigi kuri garingo 2027 otu na mwana ku baraikirwe ngwene orara wire otu era wo kinyame yake ite nyimbo nacio kuria ko Murungu na koete andu cothe kanisa no icoka ciankatho cionde ita na umuribu kana ndu bo kuongera ndikamwete nake kujumbura kuthukia Kenya kana tura ucumbura ntuku kai kanya no ntu imwe irekera na romborekeri mbere ya kinya na repite so na concentrate kuranga kuromba urekeri aria ajumbe mwanya bethiritwe bagitonyera ruteno rwa Azimio na kuria rais mstaafu nikenda komba gustaafu na njira yagirite na wikirira na Uhuru ambiwa arudi nyumbani akachunge mali ya baba yake. Kuna ile baba yake alimwachia akachukua mashamba yote Maumau, hata babangu alikuwa njana huko kwa Maumau kwa msitu. Kwanza nilizaliwa nikiwa nimechelewa kwa sababu baba alikuwa msituni. Pamoja na hayo yote ile kurukikuria Raila Amolo Odinga nikenda agatiga siasa cia mapema aria abakuga ati na cinderwe na nabaterwo gwitikiria mpumi cia kura ile cia umire amwe na watho burabwariterwe ni Supreme Court. Hao wazee kama huyu mzee wa Azimio, wakati ambapo ulitafuta handshake mulienda na nani? Hao wananchi ulinjitafutia wewe mwenyewe kazi ukaenda kufanya handshake kule na baadaye ukaacha wale wengine nje. Na nataka kushukuru sana wale waheshimiwa ambao wa hiki chama walienda kukutana na rais, wakasema kile ambacho wanataka ni wananchi wao waweze kupata maendeleo. Huyu mtu anasema sijui maendeleo ni takataka. Huyu kiongozi mkimwangalia mnaona kama ni kiongozi ambaye ako na uwezo wa kuongoza wananchi wa taifa hili. Kama hawezi kuangalia wananchi wanafaa kufaidika na maendeleo ambayo wanapata katika serikali. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe mawa na kanyuga ku muraithire wa Meru TV gatunenkera kanya kanini akumagaruka na ukujia ruo utikathi kurai ngucokera tuthirekire ndeto cia Meru TV thamu wanja. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turejani onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni onto bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412, being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu ntukose kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucherukire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu ira ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turi aje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ne jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba hiji 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Tugochokera kairi murithiria wa Meru TV tuthina mbere kwigua tukiendelea na ndero cia Meru TV tha muwanja ntugo inka yake nyuma ya mbecha ira cieta wa NSSF kwithira kiongerekana gicunyi gia 12 nuntu bora bwethira tubugithema akenya begwa bakiruta maoni mwanya bainge bakiwa ntubobo ibukwinyiria mukenya wa kawaida ora ethiritwe ena mawata manini Gakiwa Mutegi newe na ripoti ino. Ntuinka inyuma ya kutwitikiria rongirwe NSSF witithia marima kandiano na kiwango kieguru akaribe bumirite kuonania kuinyirika kwao netagaria riri kuringana na burochumi bwititie sana. Hata wakisema ni watu wameandikwa kwa serikali, pia hata huyo mtu anaumia, sababu huyo mtu unapata pengine ako na watoto 3, 4, 5 na amepanda, na vile alikuwa amezoea ile maisha, akiangalia tena taksi imepanda, hapo maisha itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo mimi naona hii hawakupeleka mzuri kwa upande wa kupandisia kila mtu.
tax. Sasa pia kuna wenye wameandikwa kwa kampuni. Kandi we NSSF itithetwe kwe mutokoro wa mushara jwa ngiri nyamugwanja ja mwarimu o baba atomba ko yani batomba ko ya kandi yu nonto iba kuinyereka kwe nyamuntu e mwana nchoka wenda atomba ko batomba ko nya kandi NSSF atomba ko ya inya NHF atomba ko ya nonto kinyamagana 5 jara gita kwa jara rithina anto bara bengi bakwajwa na bakaga kinyambe cheche wita sibitari. Kama watu walikuwa nakatwa 200 kwa mwezi. Na vile walikuwa nakatwa 200 kwa mwezi, sasa wanasema watakuwa nakatwa 2000. Tetore ya taxi na rutera ronge to watu kiumyaga. Nonto ogataka ja mwageri tuge mwageri ja barabegera kathoko ara kwa 500 ko ingiri 15. Ngiri 15 naite ngiri na 600 imone NHF ingene ne kulipa usuru. Ewi 16 17 tuge 1700 yale. Acho kare nyomba ngiri 3. Ewi tuge akurea nyomba ngiri 3 ewi ngirinya na 700 arete. Ke ngiri 15 atigara kia ngiri 10 na 300. Mtu akedho akeinyereka. Tambuse muongoje use na hii pesa yenye ilikuwa kwa hiyo, unaona hiyo 200 hiyo percentage ni kubwa sana. Sababu imepunguza kutoka 200, kama pengine msara yako ilikuwa kwa ni 6,000 kwa pengine kwa mwezi na ukatwa 2,000. Na pengine umepiga hesabu ya 5,500. So unaona ukikatwa hapo unapata budget tayari ya watoto imepanda, ile pesa yenye ulikuwa unapiga kila siku imeshuka. Kuringana na rongiro muritingo giora wandikitwo mucharo ngiri 15 arigitwo chiringi 900 o mweri. Ura wandikitwo ngiri 18 kagitwo chiringi ngiri na 80. Ura noe wandikitwo mucharo wa chiringi ngiri 50 akagitwo chiringi ngiri 3 o mweri. Ikagita karakariba kuririra thirikari kuraithiria onto bubu. Nchoka wenda na kuumia mono kuringana na ura tuwithiro uchumi. Twena itokuumisika mono meko mtu thokone tinda thokone utibia kuona akendinya kedi yendi chiringi gana riri kwenda irio iri kwenda kura nyomba iri kwenda wikia mwana skuru na ndanguga utithiretwe goti tukuinyereka mono especially antu bara tauni na tinya bara tauni ake bara risavu tukuinyereka sana na ndia tukuromba tukauga thirikari ni twenikire ushuru bwo twitithiretwe u kenda tumba kuthomithiana na tumba kuona inyabia kuria nontu jadaizi jarari masoka skuru na ituinyerekete sana. Na hii sisi ni watu wa biashara ambao tunafanya hapa hivi, lakini kulingana na vile hii watu wamepandisha tax, atukatai serikali inataka pesa. Kumagi shigo mbunge kia Bure ngeripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Bwega ki wa Mutegi nuntu wa riboti inu na njira inkathama na riboti inu ya ku ega tukinye muthia wa maratu kubanga ritie kiri NTETO cia Meru TV tha mugwanja ne mundhere ntugo ya ukungwira uyo wa karendio ndiguru ngima ntugo ya ukungwira karendio ndiguru yonthe barabonde bethire tubakiruta wira giturendio mwanya bondema tukabendera ntugo imbega ntugo yena nkena ntugo ya kameme ndiguru yonthe kwina rutuwira baraba kameme ka Thiri FM kinyabo bonde tukabendera ntugo imbega ya karendio ibainge akina Ive akina Dama akina kosho bonde baraba rutawira agiriturendio ni twetu gatu ina mbere kwigwa twikungwagira kana twekenagira ntugo ino ya kameme ndiguru ngima tuyetagira ntugo ya runio ntugo ya kuonania wendo kiribara bena endo bago katwethera twekinyagiragu lakini nkiumagaruka kurikania gaturutane ana betu mantu mara imo magoma kagitania katurutane ana betu mantu mara imo magoma meatwenda kwithaitha ana betu mantu eti wewe no tukamwira tuno nkerikanaga kagita kamwisho chwage mparugono akambira kana kanini kana utheri bwaithe kona utheri bwaithe the nyeti sehemu nyeti za babake kona utheri bwaithe na kauliethe kama kite muno baba imbienu ithenu ntu na kuthukaga ukera akera
ino kuona into ibyo kuona riri ritawa heshima, riri ni heshima. Kana kathi kaiye ithe ene heshima na ntuwe mwageni baya muji uyu na irio kana gakambiria kwaria mbere yake ni anga babanga kwa thinga kwa igwa kwa nambi ithe era kana kagake tiga oneria ageni heshima, oneria ageni heshima. Ithe amanishaga heshima ya goma na ririkana na ariganiro mantu maraerie mwana wake eti ndiriire heshima. Kana kara gakumuria nguo koneria ageni kabera irere heshima yakwa ageni bauka na ntheko na kagita kara ageni bauka na ntheko abera imbi bokutheka imbiende ni obo bokutheka ga heshima kagakwa ikanini ebo kaurua kira baba akamatete heshima ya baba heshima ya baba rigana bura ukere tinda bwega bambetaga ne family naswa Kimathi.